자, 그 당시에도 지금도 양치기는 아주 작은 자들이 하는 거예요. Тухайн цаг үед энэ хон хариулах гэдэг ажил хамгийн багуудынх нь хийдэг ажил байсан. 그 다윗은 너무 작았기 때문에 설마 사무엘과 상관이 있겠느냐라고 생각했던 겁니다. Тэгэхээр Давид тэнд хон хариулаа явж байгаа учраас арайч Самуэльтэй Давид холбоогүй байлгүй дээ гэж хүмүүс бодсон байна. 근데 하나님은 사람의 외모를 보지 않습니다. Гэхдээ Бурхан хүний гадах төрхийг хардаггүй. 심지어는 하나님은 작은 자를 들어서 크게 쓰시는 분인 겁니다. Бүр дээрээс нь хэлэх юм бол Бурхан өчүүхэн нэг нь аваад агуугаар хэрэгэлдэг нэгэн. 자신이 부족하다고 여겨진다면은 그 사람도 하나님이 쓰실 수 있는 거예요. Өөрийгөө би дутуу дулмиг шүү дээ гэж бодож байсан ч гэлээ Бурхан тийм хүнийг хэрэгэлдэг. 머리도 별로 좋지 않고 Толгой сайтай биш. 외모도 잘나지 않았고 Гадна дүрхэн ч гэсэн тийм сайхан биш. 말도 잘 못하고 Сайн тодорхой ярьдагч биш. 그건 중요한 게 아닙니다. Тэр чухал зүйл биш байхгүй юу? 하나님은 그 중심을 보시는 거예요. Бурхан сэтгэлээг нь хардаг гэсэн. 야고보서 2장. Яаков 2-оос харцгаая. 야고보서 2장입니다. Яаков 2 5절입니다. 5 дугаар ишлэл байна. 야고보서 2장 5절입니다. Яаков 2-ын 5. 네, 같이 Хамт 읽어보겠습니다. уншицгаая. Хайрт ах トゥ нар минь сонсогтун. Бурхан энэ ертөнцийн ядуусыг итгэл дотор баян байлгахаар сонгож өөрийг нь хайрлагчдад амласан хаанчлалынхаа өв залгамжлагчд болгоогүй гэж юу. 자, 하나님은 가난한 자를 택하사 부유하게 하시는 분인 거예요. Бурхан ядуу нэгнийг сонгоод баян болгодог нэгэн гэж байна. 작은 자를 택해서 크게 하시는 겁니다. Өчүүхнийг нь аваад агуу болгодгоо гэсэн байна. 아까 제가 양치기하고 결혼하겠습니까? 라고 물어봤습니다. За би дөнгөж та хончинтой суух уу гэж асуусан. 그래서 손든 사람은 한 명밖에 없어. Тэгсэн нэг л хүн гараа өргөлөө. 왜 그럴까? Яагаад юм бэ? 진짜 다윗이 그 속에 있을 수 있잖아요. Гэхдээ үнэхээр тэр Давид ч биш болно үсттэй. 믿음을 보고 하나님을 향한 마음을 보고 택하는 것이 가장 옳은 거예요. Тэр итгэлийг нь Бурхан руу хандсан сэтгэлийг нь хараад сонгоно гэдэг хамгийн зөв сонголт. 다른 사람을 볼 때도 마찬가지입니다. Бусад хүмүүсийг харах үедээ ч яг адилхан. 뭐 결혼할 대상을 찾을 때만 얘기하는 게 아닙니다. Ганцхан тийм ээ өөрийнхөө насан туршийн ханаа сонгохын тулд л хэлдэг зүйл нь ерөөсөө биш 여러분이 байхгүй юу? 가까이 해야 될 사람은 그 중심이 하나님을 향해 있는 사람인 거예요. Та бүхний хажууд ойрхон байх нэгний тэр зүрх сэтгэл нь Бурхан руу хандсан байж ах хэвээр. 근데 우리는 그런 걸 잘 못해요. Гэтэл бид нар тэр зүйлийг нэг сайн хийж чаддаггүй. 그냥 내 마음을 이해해 주는 사람, Зүгээр намайг сайн ойлгох хүн, 나하고 비슷한 사람, надтай төстэй хүн, 나를 좋아해 주는 사람, надад тийм ээ дуртай намайг хайрладаг 그런 нэг. 사람하고 가까이 하려고 해요. Ийм хүмүүстэйгээ л илүү ойрхон байх юмсан гэж хүсээд байдаг. 근데 실수하는 겁니다. Гэтэ энэ алдаж байгаа хэрэгээ. 그 중심이 하나님을 향해 있는 사람, Зүрх сэтгэл нь Бурхан руу хандсан хүн. 그 사람과 가까이 해야 되는 거예요. Ийм хүнтэй ойр байх хэрэгтэй. 자, 성경 고린도 전서입니다. 1-р Коринтоос харцгаая. 고린도 전서 1장 1-р Коринт 1. 27절입니다. 1:27 27절부터 29절까지 27-оос 29 байна. 같이 읽어보겠습니다. Хамт уншия. Харин Бурхан цэцдийг ичээхийн тулд ертөнцийн мөнхгийг сонгож, хүчтэйг ичээхийн тулд ертөнцийн мөхсийг сонгожээ. Байгстыг хүчингүй болгохын тулд энэ ертөнцийн дорцыг мөн голгодохстыг буюу юу ч бишийг Бурхан сонгосон ажээ. За, 여기- Ингэх нь Бурханы өмнө ямар ч махбодыг сайрхуулахгүй тулд болоо. 계속 택하사 말씀하시죠? Энэ үгэн дээр дандаа л сонгож гэж гарч байгаа. 자, 성경 읽을 때 반복되는 단어를 깊이 있게 봐야 되는 거예요. Хүмүүсээ Библийг унших үедээ давтагдж байгаа үгнүүдийг маш сайн гүн гүнзгий харж байгаа хэрэгтэй. 하나님은 어떤 사람을 택하느냐? Бурхан ямар хүнийг сонгож байна вэ? 미련한 자를 택해서
지혜 있는 자들을 부끄럽게 하는 분인 거예요. Цэцдийг ичээхийн тулд ертөнцийн мунхгийг нь сонгодог гэж байна. 약한 자를 택해서 강한 자들을 부끄럽게 하시고 Тэр дорд буюу гологдогчдыг сонгож аваад хүчтэйнүүдийг нь ичээхийн тулд байдгаа гэсэн байна. 없는 사람들을 택해서 있는 사람들을 폐하시는 분입니다. Юучгүй сонгож аваад байгсдыг хүртэл хүчингүй болгодгоо гэсэн байна. 우리는 내가 가지고 있는 것 잘난 것들을 생각하면 안 돼요. Бид бүхэн өөртөө байгаа зүйл надад илүү байгаа зүйлийг бодоод байж 내가 байгаа. 머리가 좋다. Би чинь толгой сайн. 정말 조심해야 됩니다. Болгоомжтой байх хэрэгтэй байхгүй юу? 내가 키가 크다. Би өндөр. 외모가 잘났다. Миний гадна төрх сайхан. 조심해야 돼. Болгоомжтой байх хэрэгтэй. 그게 하나님 앞에 자신의 모습을 잘못 판단하게 할 수 있습니다. Энэ нь би бурхны өмнө өөрийнхөө дүр төрхийг буруу бодож дүгнэхэд хүргэдэг. 반대로 Эсвэргээр 내가 가난하고 би ядуу, 약하고 би сул дорой, 그리고 부족할지라도 дутмаг байсан ч гэсэн 하나님은 나를 쓰신다. бурхан намайг хэрэгжилж байна. 그 마음을 가질 필요가 있는 거예요. Ийм зүрх сэтгэлийг тээх хэрэгтэй байхгүй юу? 하나님을 향한 마음이 중요한 거예요. Бурхан руу хандсан зүрх сэтгэл чухлаа. 다윗은 작은 자였지만 아주 크게 하나님이 쓰신 사람인 겁니다. Давид бол өчүүхэн байсан ч гэсэн үнэхээр бурханд ирэхмээр агуугаар хэрэглэгдсэн нэгэн. 하나님은 우리에게 똑같이 말씀하시는 거예요. Тэгвэл бурхан бид бүхэн ч гэсэн яг адилхан айлдаж байна. 나도 너를 쓰고 싶다. Би ч бас чамайг хэрэглэхийг хүсэж байна. 다윗처럼 Давид шиг 작은 자를 들어서 크게 쓰시는 분이 하나님이신 겁니다. өчүүхнийг нь сонгож аваад агуугаар ажиллаа явуулдаг нь бурхан. 그리고 다윗은 불완전한 사람이었습니다. Дээрээс нь Давид бол тийм аюулгүй байдаг хүн биш юм аа. 엄청나게 큰 죄를 지었죠. Маш том гим нүгэл үйлцдэг тийм ээ. 간음죄와 살인죄를 지었습니다. Завхаарлын гим нүгэл хийсэн, аллагын гим нүгэл үйлцсэн. 그런데 철저하게 돌이켰거든요. Гэхдээ тэндээсээ бүрэн иргсэн. 우리는 실수할 수 있습니다. Бид бүхэн ч гэсэн алдаа гаргах боломжтой. 죄를 지을 수도 있어요. Гим нүгэл хийх ч боломжтой. 그러나 그렇다고 우리의 신앙이 끝난 게 아닙니다. Гэхдээ тэглээгээд бид бүхний итгэл түүгээр дуусчих байгаа биш юм аа. 철저하게 돌이키면은 하나님은 그 사람을 또 쓰십니다. Үнэхээр бүрэн та ирэх юм бол бурхан тэр хүнийг хэрэгэлдэг. 시편 51편입니다. Дуудал 51-ээс харцгаая. 시편 51편 Дуудал 51-ийн 12절입니다. 12 байна. 12절, 13절 같이 읽어보겠습니다. 12, 13 бүгдээрээ хамтдаа уншицгаая. Авралынхаа баясгаланг надад сэргээж өгч, хүсэл зоригийнхоо сүнсээр намайг тэтгэж. Тэгвэл би тэрслэгчдэд таны замуудыг заах бөгөөд нүгэлтнүүд тань руу буцах болно. 다윗은 범죄한 후에 자신에게 주셨던 그 처음 사랑을 회복하기 위해서 정말 간절하게 하나님께 기도했습니다. Давид гим нүгэл хийснийхээ дараа үнэхээр өөртнөөс нэр анхны хайраа эргэн сэргээхийн тулд бурхны өмнө чин сэтгэлээсээ залбирсан. 그리고 철저하게 회개했죠. Бүрэн тэнд гимшсэн. 그 모든 생애 동안 자신의 범죄 때문에 하나님 앞에 더욱더 낮아질 수 있었던 겁니다. Тэгээд бүхий л амьдралынхаа турш тэр өөрийнхөө хийсэн гим нүглээс болж улам илүү дорд болох боломжтой болж байна. 이 다윗의 이야기는 우리가 잘 압니다. Энэ Давидын тухай түүхийг бид бүгдээрээ сайн мэднэ. 우리도 약하고 우리도 범죄할 수 있습니다. Бид бүхэн ч гэсэн сул дорой байгаад бид бүхэн ч гэсэн гим нүгэл хийх боломжтой. 그러나 Гэхдээ 하나님은 다윗을 쓰셨어요. бурхан Давидыг хэрэгэлсэн. 완전해서 쓰신 게 아닙니다. Төгс байсан учраас нь хэрэгэлсэн юм биш. 불완전하고 약했지만 진심으로 돌이켰기 때문에 쓰시는 거예요. Үнэхээр тийм ээ төгс биш дутмаг. Үнэхээр сул дорой байсан учраас бурхан түүнийг хэрэгэлсэн. 다윗의 실패는 많은 사람들에게 교훈을 줬습니다. Давидын алдаа нь маш олон хүмүүс сургамж болж үлдсэн. 3,000년 동안 다윗의 이야기를 들은 많은 사람들이 그 죄를 회개하고 다시 하나님 앞에 나아갔던 거잖아요. Тэгэхээр 3,000 жилийн хугацаанд маш олон хүмүүс Давидын түүхийг үзээд сонсоод үүнээс сургамж аваад гим нүгэл хийгээд унсан ч гэсэн эргээд бурхан руу очисон байх шүү дээ. Хэрэглэгдсэн байна.
하나님은 우리가 약한 걸 알아요. Бурхан биднийг сул дорой гэдгийг маш 우리 сайн мэднэ. 육신이 얼마나 강한지도 다 아십니다. Бидний махбод ямар хүчрхэг байдаг үлээ гэдгийг хүртэл сайн мэддэг. 그러나 철저하게 돌이킬 수 있다면은 하나님께서는 얼마든지 그 사람을 다시 세우시고 쓰실 수 있는 겁니다. Гэхдээ үнэхээр тэр хүн эргэж байвал, үнэхээр бүрэн эргэж байх юм бол Бурхан ямар ч байсан тэр хүнийг өөртөө сонгож аваад хэрглэж байдаг. 다윗은 평생 그 일 후에 평생 하나님 앞에 너무나도 겸손한 사람이 된 겁니다. Тэгэхээр Давид бол энэ үйл явдлаас хойш бүр бүх насан туршдаа үхэн үхтлээ Бурханы өмнө даруй хүн байсан. 그죠? 죄질까봐 재밌대? 너무 두려웠습니다. Гим нүгэл хийх вэ гэдгээсээ айдаг байсан. 그래서 여인이 가까이 오는 것도 거절했을 거예요. Тийм учраас эмэгтэй хүн хүртэл өөрлөө нь ойртохоос тэрээр татгалзаж түлхэж байсан. 예. 다윗이 늙었습니다. Давид хөгшөрдөг. 예. 수냄 여자 아비삭을 데려다가 다윗의 몸을 잘 때 따뜻하게 해주는 역할을 맡겼습니다. Онгон охин Абишаиг авчираад Давидын тэр хөгшөрсөн биеийг нь дулаацуулахын тулд Давид тэр авчирдаг. 근데 신하들이 그렇게 했거든. Тэр болохоор төшмлүүдийнх нь зарц нарын хийсэн ажил. 근데 다윗은 하린 다윗. 아비삭하고 동침하지 않았습니다. Абишайтай нэг оронд ордоггүй. 그러니까 왜 무서우니까? Яагаад айгаад байгаа юм? 옛날 바세바로 말미암아 얼마나 큰 죄를 지었고 하나님 앞에 얼마나 큰 징계를 받았는지 안 잊어버리고 있으니까. Тэр дээр үед Бачебатай завхарснаас болж ямар том гим нүглийг хийж, ямар том сахилжуултыг хүртсэн бэ гэдгийг Давид мартаагүй байж байгаа юм. 다윗은 징계가 얼마나 무서운 거라는 걸 잘 알고 있었습니다. Давид бол сахилжуулт гэдэг нь ямар аимшигтай зүйл вэ гэдгийг маш сайн мэдэж байгаа. 게으름과 나태함이 말씀에서 멀어지는 것이 얼마나 큰 죄를 지을 수 있는지 알았거든요. Залхуу хойрог байдал үгнээс холдно гэдэг ямар том гим нүгэл болдог вэ гэдгийг тэр сайн мэдэж байна. 그리고 철저한 회개해야 된다라는 것을 너무도 잘 알았던 겁니다. Дээрээс нь бүрэн гимших ёстой гэдгийг Давид маш сайн мэдэж байгаа. 우리 적당히 회개해요. Бид бүхэн нэг тэгсгээд л гимшдэг. 근데 다윗은 그러지 않았던 겁니다. Харин Давид тэгээгүй. 그 죄를 짓고 돌이킨 다음에 다윗은 다시는 그 죄를 범하지 않았습니다. Гим нүгэл хийгээ түүнээсээ эргэснийхээ дараа Давид дахиж гим нүгэл хийгээгүй. 근데 또 이런 생각을 할 수 있습니다. За тэгвэл ийм бодол төрөх баха. 죄 지어도 되네. Тэгвэл гим нүгэл хийж болох юм байна. 다윗처럼 회개하면 되겠지. Давид чиг эргээд гимсчихэд л болох юм байна. 그렇게 쉬운 게 아닙니다. Тэр ийм амар зүйл биш байхгүй юу? 하나님이 다윗을 얼마나 많이 시험하셨게요. Бурхан Давидыг ямар их сорьсон байх вэ? 진짜 다윗이 회개하는 것인지 하나님이 계속 시험하셨잖아요. Үнэхээр Давид тэр үед үнэн сэтгэлээсээ гимсэн байна уугүй юу гэдгийг Бурхан байнга сорж шалгаж байсан. 다윗의 처자들이 자기 여동생을 겁탈을 하죠. 그 능욕을 그 성폭행을 하죠. За өөрийнх нь тийм ээ 다윗의 큰 아들이 том хүн өөрийнхөө охин дүүг хүчрхийлдэг үсттэй. 그때 다윗이 어땠을까? Тэр үед Давидэд ямар санагдсан 그 байх вэ? 이야기를 들었습니다. За тэр тухай сонсчихлоо. 암논이 그 딸을 자기 여동생을 겁탈을 했다는 겁니다. Амнон өөрийнхөө охин дүүг хүчрхийлсэн гэж байна. 다윗이 가슴을 치고 자기 후회하지 않았겠어요? Давид тэр үед өөрийнхөө цээжэд илсэн байж тэнд гашуудаагүй болов гимшээгүй болов. 하나님께서 내 죄를 또 다시 생각하게 하시는구나. Бурхан миний гим нүглийг надад эргүүлэн сануулад байна. 압살롬이 암논을 죽여버렸습니다. Абсалом Амноныг очоод алчдаг. 그때도 다윗은 가슴을 치고 통회하고 있었을 겁니다. Тэр үед ч гэсэн Давид яг л адилхан цээжэд илсэн тэнд гашуудан харамсаж байсан баг. 이게 쉬운 게 아니에요. Энэ тийм амар зүйл биш байхгүй юу? 진짜 돌이키는 것은 끊임없이 하나님이 테스트하십니다. Үнэхээр жинхнээсээ эргэсэн үү үгүй юу гэдгийг Бурхан тасралтгүй шалган сорж байдаг юм аа. 이스라엘에서 가장 아름다운 여인을 자기 품에 줬습니다. Израилийн нутгийн хамгийн үзэсгэлэнтэй бүсгийг өөр дээр наваад ирлээ. 이 수냄 여자 아비삭이 그렇게 아름답다고 성경에 되어 있습니다. Тэр онгон эмэгтэй Абишай гэдэг тэр охин тийм үзэсгэлэнтэй байсан гэж Библиэлд хүртэл бичээстэй би. 다윗이 어땠을까? Давидд ямар байсан бол 하나님이 날 시험하시는구나. Бурхан намайг энд сорж байна шүү дээ. 아비삭하고 같이 자지 않았습니다. Абишайтай хамт унтдаггүй. 그만큼 다윗은 평생 철저히 뉘우쳤던 겁니다. Тэр чинээгээр Давид бүхий л насан туршдаа түүнийгээ эргэсэн байгаа, гимссэн байна.
죄를 지어도 되겠지. Гим нүгэл хийсэн ч болох юм бэ? 다윗처럼 회개하면 되겠지. Дараа нь би Давид чиг гимсчихэд л болох юм байна. 하나님은 속지 않습니다. Бурхан хуурдахгүй. 자, 잔소리 같지만은 За байнга л загнаж яншиж байгаа юм шиг санагдаж байгаа. 여러분들 진짜 이 이성을 조심하셔야 됩니다. Гэхдээ хүмүүсээ энэ эсрэг хүүс гэдэг зүйлээс маш болгоомжтой байх хэрэгтэй. 그 음녀에 그 세상 사람에 넘어진 그리스도인들이 많습니다. Тэр тачаангу байдлын өмнө энэ ертөнцийн хүмүүсийн өмнө бүдэрж унсан Христэд итгэж хүмүүс маш олон бий. 제가 좀비라고 얘기를 했잖아요. 좀비. Би өмнө нь зомби гэж нэг хэлжсэн да. 영혼이 죽어 있으니까 좀비지. Тэр чинь сүнс нь үхмэл байгаа юм чинь зомби үсттэй. 근데 좀비를 어떻게 사람으로 보냐고. Яаж тэр зомбиг хүн гэж хараад байх юм бэ? 불쌍한 영혼으로 봐야지. Өрөвдөлтөй сүнс байна гэж харах хэрэгтэй. 이성을 정말 조심해야 됩니다. Тэр энэ эсрэг хүүсний асуудлаас маш болгоомжтой байх хэрэгтэй. 다윗조차 그것에 넘어졌어요. Давид хүртэл үүнд бүдэрж унсан. 여러분들에게는요, 이 이성, 남자 여자라는 이성은 정말 아주 위험한 시험인 겁니다. Тэгэхээр та бүхний хувьд л энэ эсрэг хүүс, эрэгтэй, эмэгтэй гэдэг энэ харилцаа холбоо бол маш том сорилт. 여러분들 다 행복한 가정을 꾸리셔야 돼요. Тэгээд бүгдээрээ аз жаргалтай гэр бүлийг бас бий болгох хэрэгтэй. 정말 행복한 가정을 꾸려야만 다른 사람들에게 더 많은 사랑을 줄 수가 있는 겁니다. Үнэхээр тэр аз жаргалтай гэр бүлийг бий болгож цогцлоож иж байж ижил бусад хүмүүст түүнийгэ харуулах, тэр хайрыг мэдрүүлэх боломжтой болно. 여러분들 세상 사람들 보십시오. Хүмүүсээ энэ ертөнцийн хүмүүсийг хараарай. 그렇게 그냥 얼굴 보고 좋아가지고 그래서 결혼해가지고 잘 사는 사람들 있을까? Царайг нь хараад л татагдаад за тэгээд нэг гэр бүл боллоо. Тэглээгээд сайхан амьдарч байгаа аз жаргалтай байдаг гэр бүл байдаг болов. 그냥 불장난 하듯이 하룻밤 나쁜 죄를 짓고서 그리고 잘 사는 사람이 있을까요? Тэгээд тийм ээ ганцхан өдөр тэрэнд одоо сайхан үчиг өнгөрүүллээ гэд. Тэгээд үлцэг амьдрал нь сайхан аз жаргалтай болдог хүмүүс байдаг уу? 금방 또 문제가 생기고 싸우고 행복은 없어집니다. Дорхнол асуудал үүснэ, эргээд маргалдана. Тэгээд л эргээ салдаг. 그런데 하나님 안에서 결혼하면, Харин бурхан дотор хурмаа хийвэл, 믿음 안에서 결혼하면은 итгэл дотроо би хурмаа хийлээ. 하나님을 사랑하기 때문에 서로 사랑하게 되는 겁니다. Бурхныг хайрлаж байгаа учраас энэ хоёр хүн ч бие бинийгээ хайрладаг. 그러면 행복한 가정을 만들 수 있어요. За ингээд аз жаргалтай гэр бүлийг бүрдүүлэх боломжтой. 그러면 내가 행복해질 때 다른 사람에게 내 행복을 전해줄 수 있는 거예요. Тэгээд би аз жаргалтай болсон үедээ өөр бусад хүмүүс ч гэсэн өөрт байгаа аз жаргалаа тараан дамжуулах боломжтой болдог. 우리 주변을 한번 보십시오. Эргэн тойрноо нэг харцгаая. 저 같은 경우도요. За би бол 정말 행복이라는 걸 모르고 자랐습니다. аз жаргал гэдэг зүйлийг мэддэгчгүй өссөн. 집에 가면 맨날 싸우고 다툰 그런 말로 싸우는 것만 많이 들은 겁니다. Гэртээ орхол юм бол байнга л хэрэлдэж байдаг. Тэр үгээрээ би бинийг идэж байдаг. Үүнийг л би сонссон. 명절에 이제 친척들이 모입니다. За ингээд хамтдаа тахил өргөх өдрөө хамаатнууд нь цугладаг. 처음에 모이면은 막 반갑게 인사하고 이렇게 볼뽀뽀하고 그러잖아요. За тэгээд анхандаа бид нар ч ихсэн адилхан цуглах юм бол бие биентэйгээ сайхан мэдлээд л золгоод л ингэж явдаг үстэй. 그러다가 술만 조금 들어가 봐. За тэгсэн дундуур нь арх ороод ирлээ. 서로 다투고 서로 너 때문에니 서로를 탓하고 그렇게 싸웁니다. За тэгээд бие биентэйгээ маргалдаж эхлэн чамаас болсон тэрнээс болсон гэдэл бие биендээ бурууг өгж эхлэн. 근데 제가 결혼을 했습니다. За тэгсэн би хурмаа хийлээ. 그리고 우리 가정이 행복해요. Тэг манай гэр бүл аз жаргалтай байна. 명절에 가면 그분들은 다른 가족들은 또 술 먹고 또 싸워. За тэгэл нөгөө адилхан хамаатнуудаараа цуглах өдөр болох юм бол бусад хамаатнууд маань архиа угаал дахиад л маргалдаад яваад 그럼 өгнө. 저희 집 우리 가족은 조그만 방에 들어가서 서로 재밌게 지내는 겁니다. Харин манай гэр бүлийнхэн тэнд очихороо нэг өрөөнд нь тусдаа орж байгаа л тэн дотроо их л хөвгөлтэй сайхан байж идэг. 근데 이 행복을 가족들에게 전해줬습니다. Тэгээд энэ аз жаргалаа
бусад гэр бүлийнхэндээ тараа дамжуулсан. 복음을 전해줬거든. Сайн мэдээ тараасан. 한 명씩 구원을 받는 겁니다. Тэгээд тэр дундаас нэг хүнээрээ аврагдаж эхэлсэн. 나중에 가족들이 다 구원받았어요. Дараа нь бүх гэр бүлийнхэн маань аврагдсан. 명절이 어떻게 됐을까? За тэгээд хамаатнараа цуглуул юу болох вэ? 술을 안 먹는데 싸울 일이 없잖아. Арх уухгүй юм чинь тэнд маргаан гарахгүй үстэй тийм ээ. 우리 아이들이 찬송을 부릅니다. Хүүхдүүд маань тэнд магтан дуудуулна. 그러면은 온 가족이 박수 쳐줍니다. Тэгээд бүгдээрээ нийлээд баяр хүргээд 함께 алгадчихдаг. 기도합니다. Хамтдаа сууж байгаа залбирдаг. 성경 궁금한 거 질문하고 Библи дээрээс асуух зүйл байх юм бол асуудаг. 그렇게 교제를 하는 겁니다. За ингээд нөхрөлдөг байна. 온 가족이 행복해진 거죠. Бүх гэр бүлийнхэн маань аз жаргалтай болж байгаа үстэй. 여러분들이 Та бүхэн 행복해져야 돼요. аз жаргалтай болох хэрэгтэй. 행복한 가정을 꾸려야 돼. Аз жаргалтай гэр бүлийг цогцлох хэрэгтэй. 그래야 우리 여러분들의 가족들에게 이 행복을 전해줄 수 있는 겁니다. Тэгж байж та бүхэн бусад гэр бүлийнхэндээ энэ аз жаргалаа тараа нь дамжуулах боломжтой болно. 행복은 하나님께 있는 거야. Аз жаргал бол бурханд л байдаг. 우리가 복음을 전해줄 때 그들이 구원받으면 진짜 행복을 얻을 수 있는 겁니다. Бид бүхэн сайн мэдээ тараагаа тэр хүмүүс аврагдах юм бол тэндээс үнэхээр жинхэнэ аз жаргалыг мэдрэх олох боломжтой болно. 그런데 젊어서 그냥 외모 보고 그리고 만난 사람하고 나쁜 짓 하고 그래가지고 그 행복을 다 빼앗기는 사람들이 있어요. Гэтэл энэ залуу наснаасаа болоод гадна төрөх, царай зүс хараад өөрийнхөө тэр аз жаргалаа мөнхөд алддаг хүмүүс бас байна. 그런 어리석은 걸 하면 안 됩니다. Ийм мунхаг зүйлийг хийж болохгүй. 다윗은 그 죄를 지었지만 철저하게 돌이켰습니다. Давид бол энэ гимнүлийг хийсэн ч гэсэн түүнээсээ бүрэн эргэсэн. 하나님 앞에 가는 그날까지 다윗은 회개하면서 남은 삶을 살았습니다. Бурхны өмнө очих тэр өдөр хүртлээр тэрээр Бурхны өмнө эргэж гимшиж амьдэрсэн. 다윗은 작은 자였지만 크게 쓰임을 받았습니다. Давид өчүүхэн нэгэн байсан ч гэсэн агуугаар хэрэглэгцээ. 큰 죄를 지었지만 철저하게 돌이킨 사람이었습니다. Том гимнүгэл хийсэн хэдэж тэрээр түүнээсээ бүрэн эргэсэн. 다윗은 많은 단련을 받은 사람이었습니다. Давид бол маш олон дасгалжуулагдан бэлтгэгдсэн. 왕이 되기 전에 목동으로 있을 때도 계속 단련을 받았잖아요. Хаан болохоос өмнө хончин байхдаа хүртэл байнга дасгалжуулагдаж байсан тийм ээ. 사울왕이 계속 쫓아다녔습니다. Саул хаан хойноос нь хөөж 도망다니다가 다른 나라에까지 도망쳐서 그렇게 단련을 받았습니다. бүр зүгтагтаа өөр бусад улс харь улс руу хүртэл зүгтаж тэрээр ингэж бэлтгэгдэж эхэлсэн. 다윗 왕의 다음 왕이 솔로몬이죠. Давид хааны дараагийн хаан бол Соломон. 솔로몬은 부족한 게 없었습니다. Соломонд бол дутагдах, гачигдах юм байгаагүй. 그런데 왜 말년에 마지막에 하나님을 버렸을까요? Гэхдээ яагаад тэрээр эцэд төгсгөлдөө Бурхныг хайчихсан юм бол? 단련받지 않았거든. Дасгалжуулагдаг байхгүй юу? 평안하게 왕이 됐고 Амар тайван байхад хаан бас 아버지가 물려준 나라를 그냥 받은 것뿐이에요. аавынхаа өвлүүлэн үлдээж байгаа тэр улс их орныг зүгээр л зүгээр авчихсан байхгүй юу? 연단이 있어야 되는 거예요. Тэгэхээр энэ дасгалжуулалт бэлтгэл байх ёстой. 연단을 받았기 때문에 다윗은 끝까지 하나님을 떠나지 않은 겁니다. Тэр дасгалжуулалт байсан учраас л Давид эцсээ хүртэл Бурханаас холдоогүй байна. 자, 베드로전서 1장 1-р Петр 1-ээс харъя. 7절입니다. 1-7. 베드로전서 1장 7절 1-р Петр 같이 1-7 읽어보겠습니다. бүгдээрээ хамт уншия. Ингэснээр итгэлийн чин шалгуур галаар шалгагдах мөнхөх алтнаас ч илүү үнэтэй байж Есүс Христийн илчлэл дээр магтаал алдар хүндэтгэлд хүрэх юм. 자, 너희 믿음의 시련이 불로 연단하여도 없어질 금보다 더 귀하여. Итгэлийн чин шалгуур галаар шалгагдах мөнхөх алтнаас ч илүү үнэтэй. 자, 믿음은 반드시 시련을 지나가야 되는 겁니다. Энэ итгэл маань заавал шалгуурд орох ёстой юм. 고난이라는 게 필요한 거예요. Зовлон гэдэг юм заавал байх ёстой. 그 고난을 통해서 내 믿음을 더욱더 단련하게 돼 있는 겁니다. Тэр зовлонгоор дамжиж байж миний итгэл илүү их шалгагддаг, батдаг. 근데 우리 육신은 고난을 싫어해요. Гэтэл бидний махбод болохоор зовлонгоос
зугтдаг үстэй. 힘들고 어려운 일은 피하고 싶어 하거든요. Хэцүү бэрхшээлтэй зүйл гарч ирэх юм бол тэндээс холоор өнгөрөхийг хүсдэг. 근데 여러분들이 정말 하나님께 쓰임 받고자 하는 마음이 있다면은 하나님은 여러분들을 반드시 시험하십니다. Үнэхээр та бүхэн Бурханд би ирэхмээр хэрэглэгдъя гэсэн тэр зүрх сэтгэл байгаа бол Бурхан гарцаагүй та бүхнийг шалгана. 연단을 받아야만 그 다음 하나님께서 쓰실 수가 있는 거예요. Яагаад вэ? Тэгэж шалгагдаж байж тэр шалгуур байж үжил таныг илүү зүйлд хэрэглэгнэ. 자, 욥은 금과 같은 믿음을 갖고 있었습니다. Йов бол алтмит итгэлтэй байсан. 욥기 1장, 2장에 보면 욥의 믿음은 우리가 따라갈 수 없는 아주 금과 같은 믿음이었습니다. Йов 1, 2 дугаар бүлгийг уншаад үзэх юм бол бидний хинэн ч Йовыг гүйцэхэргүй үнэхээр алтмит итгэлтэй хүн байсан баг. 근데 하나님은 욥을 정금으로 만드시길 원했습니다. Гэхдээ Бурхан Йовыг шижир алт болгохыг хүссэн. 그래서 그가 나를 단련하신 후에는 내가 정금같이 나오리라. Тэр намайг шалгасан бөгөөд би алтмит урагш гарч ирнэ. 하나님이 욥을 단련하시고 정금으로 만드시길 원했던 겁니다. Бурхан Йовыг шалгаж байгаа. Түүнийг бүр шижир алт болгоё гэж хүссэн байна. 욥만 그런 게 아니죠. 욥만 단련하시는 게 아니잖아요. Зөвхөн Йовыг л Бурхан шалгаж сорьсон биш үсттэй. 성경에 끝까지 믿음을 지킨 사람들은 다 그 연단을 통과한 사람들인 거예요. Тэр Библиэлд гарч байгаа эцээ хүртэл итгэлээ сахисан хүмүүсийг харах юм бол бүгд шалгагдсан хүмүүс байдаг. 요셉을 우리는 잘 알고 있습니다. Йосефийг бүгдээрээ сайн танино тийм ээ. 오늘 말씀드리는 다윗도 그렇습니다. Өнөөдрийн үгний гол дүр Давид ч адилхан. 우리 바울 사도도 마찬가지고 Илч Паул ч гэсэн адилхан. 다 고난이 있고 그리고 그걸 통해서 연단을 받고 하나님께 귀하게 쓰임 받게 돼 있는 겁니다. Бүгд нь адилхан зовлон байсан, бүгд шалгагдсан. Тэгээд эцэст нь бүгд Бурханд ирэхмээр хэрэглэгдсэн. 은을 단련함 같이 하나님은 여러분들을 단련하셔요. Яг л тэр мөнгийг шалгаж цэвэршүүлдэг шиг та бүхнийг ч гэсэн Бурхан шалгах болно. 아무나 단련하지 않습니다. Хин хүснэг нь Бурхан бүгдийг нь шалгаад идэг үшээ. 쓰시기 위해서 단련하시는 거예요. Хэрэглэхийн тулд шалгадаг. 그러니까 하나님의 단련을 그걸 피하려고 하면 안 됩니다. Бурхны тэр шалгуураас би зүхтий гэж яваад аж болохгүй. 죄를 짓고 징계를 받았던 그 모든 기간 동안 하나님은 다윗을 얼마나 많이 단련하셨을까요? Тэгэхээр гим нүгэл хийгээд сахилгажуулалт авч байсан тэр урт хугацааны турш Бурхан ямар их түүнийг шалгаж сорж байсан бэ? 그러니까 다윗의 평생은 하나님께 단련을 받는 시간이었던 겁니다. Давидын бүхий л амьдралыг харах юм бол Бурханд шалгагдсан, соригдсон ийм хугацаа гэж хэлж болно. 근데 사울은 단련이 없었어요. Харин Саулд шалгагдах, бэлтгэгдэх хугацаа байгаа. 솔로몬도 단련이 없었습니다. Соломон ч гэсэн шалгагдах зүйл байгаагүй. 그렇기 때문에 시작은 좋았지만 끝은 하나님을 등졌던 겁니다. Тийм учраас эхлэл нь хэдийгээр сайхан ч гэсэн төгсгөл нь Бурхныг хаяад дуусдаг. 하나님이 여러분들을 쓰시려면요. 반드시 단련하시고 쓰시는 겁니다. Бурхан та бүхнийг хэрэглэе гэж байгаа бол гарцаагүй таныг шалгаж сорих болно. 그 불을 통과해야 하나님이 쓰실 수 있는 준비가 되는 거예요. Тэр галаар гарч байж л Бурханд хэрэглэгдэх бэлтгэл нь хангагдах нь байна. 시편 Дуулал 66편입니다. 66-аас харъя. 시편 66편 Дуулал 66-гийн 10절부터 10-аас 12절까지입니다. 12-аас 12 хүртэл байна. 예, 천천히 같이 읽어보겠습니다. Та бүгдээрээ удаахнаар хамт уншия. Бурхан та биднийг сорьсон, мөнгийг цэвэршүүлдэг мэт та биднийг цэвэршүүлсэн. Та биднийг торонд оруулсан, ууц нуруунд маань дарах ачааг үүрүүлсэн. Толгой дээгүүр маань бусдыг мордуулж, гал ба усан дундуур бид гарч явсан. Гэлээж та биднийг элбэг баян газарт авчирсан. 주께서 우리를 시험하시되 Та биднийг сорьсон. 은을 단련함 같이 반드시 시험하십니다. Мөнгийг цэвэршүүлдэг шиг гарцаагүй тэрээр сорьдог. 자, 은으로 뭘 만들려면요, 그 은을 끓여요. За мөнгөөр ямар нэгэн зүйл хий гэж байгаа бол түүнийг ихлэ буцлагдаг. 그래서 녹여서 불순물들을 다 버리고 나서 그 은을 사용하는 겁니다. За тэнд хайлуулж байгаад холцснуудыг бүгдийг нь цэвэрлэж байгаад тэгээд тэр цэвэр мөнгөөр юм хийдэг.
우리도 그렇게 쓰시기 위해서 단련하시는 것뿐이에요. Бид бүхэн ч гэсэн тэгэж хэрэглэгдэхийн тулд шалгагдаж байгаад ийм л төдий байхгүй юу? 여러분들 구원받기 전에도 우리가 단련받은 게 있습니다. Бид бүхэн аврагдахаасаа өмнө ч гэсэн шалгагддаг зүйлсүүд байсан. 가난한 집에서 태어날 수 있습니다. Ядуу буурай гэрт төрсэн байж болно. 어려운 환경 속에서 자랄 수 있습니다. Хэцүү бэрхшээл донд та өссөн баг. 정말 큰 슬픔을 겪을 수도 있습니다. Том уу гашуутай уулзж исэн үеч байсан баг. 근데 그런 건 다 단련인 거예요. Гэхдээ тэр бүхэл зүйл чинь шалгуур байсан байна. 구원받고 나서도 그게 얼마나 크고 얼마나 이 하나님을 위해서 더 간절해지게 하는지 모릅니다. Аврагдсныхаа дараа тэр бүхэл зүйл нь үнэхээр ямар агуу зүйл, ямар намайг бэлдэж байсан зүйл вэ гэдгийг мэдсэн баг. 그걸 부끄러워할 필요 없어요. Тэрнээсээ та ичид санаа зовх шаардлагагүй. 과거에 내가 어떻게 자랐다. Өөрт нь би ингэж өссөн. 나는 어떤 어려움을 겪었다. Би ийм зовлон бэрхшээлийг туулсан. 그거 부끄러워할 필요 없습니다. Түүнээсээ ичид санаа зовх 그건 ямар шаардлага. 지금의 나를 만들고 앞으로 더 나은 나를 만들기 위한 하나님의 계획 속에 있는 거예요. Тэр чин одоогийн намайг бий болгосон, дээрээс нь цаашдаа намайг илүү дээр болгох Бурхны төлөвлөгөөнд дотор орчихсон үйл явдал байхгүй юу? 자, 사울은 그게 없었습니다. Саулд тийм зүйл байгаагүй. 사울은 부족한 것이 없었고 Саулд дутах зүйл байгаагүй. 실패를 맛보지도 진정으로 회개하지도 않았습니다. Дээрээс нь алдаа гаргачгаа түүндээ чин сэтгэлээсээ гэмшижсэн удаач байх. 그 단련을 받지도 않았죠. Тэгээ тэрээр бэлтгэгдэж дасгалжуулагдаагүй байна. 근데 다윗은 그게 있었습니다. Харин Давидын хувьд бол байсан. 부족한 것이 많았지만 하나님은 다윗을 쓰시기 위해서 단련하셨던 거예요. Дутагдах зүйл дутмаг талууд олон байсан ч гэлээ Бурхан түүнийг хэрэглэхийн тулд шалгаж сорьсон байна. 그 단련이 있었기 때문에 끝까지 믿음을 지킨 겁니다. Тэр шалгуур сорилт байсан учраас л тэрээр эцсээ хүртэл итгэлээ сахисан байна. 자, 사무엘 하 2-р Самуэль 23장입니다. 24 байна. 23 байна. 사무엘 하 23장 2-р Самуэль 23 1절입니다. 23-ийн 1. 이는 다윗의 마지막 말이라. Эдгээр нь Давидын сүүлчийн үгс юм. 마지막까지 믿음 안에 있던 사람이죠. Тэгэхээр бүр сүүл хүртлээ итгэл дотроо байсан байгаа үстэй. 이새의 아들 다윗이 말하며 높이 올리운 자 야곱의 하나님에게 기름 부음을 받은 자 이스라엘의 노래 잘하는 자가 말하도다. Өндөрт өргөмжлөгдсөн, Яаковын бурхнаар тослогдсон, Израилийн яруу дуулалыг бичигч Есийн хөвгүүн Давид тунхаглаж байна. 다시 높이 올리웠습니다. Тийм ээ, өөрийгөө өндөрт өргөмжилсөн байна. 이 땅에서 왕의 위치보다 더 높이 올라간 겁니다. Энэ газар дээр хаан гэдэг байр сууриас бүр илүү дээр гарч байна. 마지막까지 끝까지 하나님께 쓰임 받고 그리고 하나님 앞에 간 겁니다. Эцсийн мөч хүртлээ тэрээр бурханд хэрэглэгдэж байгаад бурхны өмнө очив. 우리도 그렇게 해야죠. Гэхдээ бид бүхэн ч гэсэн тэг хэрэгтэй үстэй. 끝까지 가야지. Эцсээ хүртэл явах хэрэгтэй.